Reazzjoni ċara mill-Aġenzija Żvediża tal-Pensjonijiet wara li l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA ħatret lil KPMG Malta biex tieħu f'idejha l-assi ta' Falcon Funds, il-fond li tiegħu Tonio Fenech huwa direttur u li spiċċa f'nofs kontroversja u investigazzjoni kriminali fl-Iżvezja. Il-kap tad-Dipartiment Legali fih dan l-Aġenzija Żvediża laqab b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni u saħaq li fl-aħħar il-fond se jkollu tmexxija tajba. We welcome the decision by the MFSA. This means that the fund will be subject to proper management and we can expect an orderly redemption of the remaining assets. L-aħbarijiet mill-Iżvezja kienu rrapportaw kif mijiet ta' pensjonanti Żvediżi kienu ngidmu minn Falcon Funds. Dan il-fond ilaħħa iktar minn 200 miljun euro u fih tfaddil mill-pensjonijiet ta' ħafna anzjani. Tfaddil li huwa allegat li għadda ġol-fond b'mod fraudulenti. Għalhekk l-uffiċjal mill-Aġenzija Żvediża tal-Pensjonijiet spjega li teħares il-qudiem biex flus il-konsumaturi ikunu mħaddma aħjar u għalhekk l-Awtoritajiet Żvediżi se jikkooperaw mal-Kumpanija tal-awditjar li nħatret biex tamministra l-assi ta' Falcon Funds. As I said, it's important to have the funds under proper management and we look forward to cooperate with the KPMG in order to get more information about the underlying assets. It's an important step in the orderly redemption of the sub-funds. Id-deputat nazzjonalista Tonio Fenech kien iddefenda l-pożizzjoni tiegħu u kien qal li l-awtoritajiet Żvediżi għandhom aġenda kontra Malta. Iżda mill-azzjoni tal-awtoritajiet Maltin, Tonio Fenech waqaf iskiet li jtarrax bl-uffiċjal Żvediż jiddeskrivi s-sitwazzjoni ta' Falcon Funds bħala serja ħafna. We are in a very serious situation. And it has become even worse due to the fact that Falcon Funds has not been subject to management for several months now.